Chimwa fidi ene to sompa FM and TV Nebema weni jie Ene aketiampa Nebema weni jio Sabra boy mo dachini Be natural snow dear Ghana this year nyame esramo enne eye bobo so mene de toso de dunu ennenson ensama yensen trofo wo manya adage anante ho afofi mu ebi no madeda ya wabo ni nyina no akwakogu samufu anim adama wasem de aka edi aso ni nyina tie ayesa takra no eni so nso de echen adepa hwani wa no edi eni nyina hwe eno ena anwumre yesi nwa ne yede to ase sompa no nsiabre mu kase yebo na enyuno ju sei ne yede kase no somwa na ase no ekoma Lasta Company Limited wo mo na ye ya toothpaste and toothbrush eneda na domidwam wo magi baabia anwumre wo kan yan ho Tam Herbal Mixture Dr. Tafiri Jadupa etu malaria ase no ekutayemu na ye ba wo nchen onga se eye mama's helping hand ilelei aduane ben ni nyina wo mo de yo anwumere wo kan ho medimafo Herbal Center Dr. Tam da so eda no a wo de tam ato so no wo de tam ato ye kase eboyi so abusua Electroland Ghana Limited nti se uhia electronics a na akọ se de be na betumi ati sompa na watie ni yie ampara Bell Beverages enra wo ma manfo bere wo ma no se ye 7 star Bell Moto ne ni squeeze ahodo wo mo de beso yasene multiple questions so enya yemu wo mo da ama na anwumre yatena se na ensem ne yede bro na efiri ha ya sompa 106.5 FM akra no ekọ sompa 93.1 cm jetum headquarters ho na ewura akwa akosi ayiko 100.9 nso ya santima mu adamfo pa radio na nim se yeduru pari abrochima mu na henkro eno eye France ya ebio 106.1 FM na ye wotachiman no eye sompa 90.7 enkransa sompa no wonuma etie ewosunwane nyina 98.9 aleji boy kwa na abro sanum bono mantemua na uduru do ma henkro man ma asase paso nso a wo mofa ewo sompa 101.3 wonuma wato e mantemu 101.1 takwa de enwa na 103.3 takrade abusua sompa FM live ubenya yen e wo YouTube afi sompa 106.5 FM akra ho e Facebook ho na atemede onkanto so no wadwen kyerɛfa ho na nsɛm nyina ya bona boama Yewra Prince Ataboaten de ato www.sompaonline.com anwumre nsɛm a yɛde ba no de di mo akotene ya beti bi enese ene die sadia Ghana yate asemde no ne nyina enese United Nation wanam visa restrictions ya wanam edeto Ghana so no wam sesesei wam yafri ho ye koda danim na ensuo ho akwa atwe ewo baabi no mpanimfo bi nso de niam agufom ama ebinom eye anya bi yede mu nkyeremu bebre wo sada ena yebewura bono mantamu maslo gadwumakuo no akantam se obi bia wode wo moka enya de a wo meji amana fa ne ho adie abusia ensem no edoso ye bebo apinimu ewo na watwene nyina ediem from Monday to Friday no ensem a etwagu ye ewo fiduam hase no ye besa so asiw so ewo kase yi emo na hye so sa Facebook no ye dem live ntino ubetimi de wadwen kire no ade aba eye sompa 106.5 FM Accra. Yes, no like page no amayen. Share Emma for France so enya bi nhye. Wadwen kire enche bi na de afa ho. Ye wi a ye beken kan le kama ede amawo. Apes makade hia yesi adwa ansa ne edin beba no no so se na watwene die ni nyina no. Foreign stories ni nyina so ye nyina so egu yanim anwumre yi ye bayi ni 11 ede asom wo. Abena badu adepa kofi menmenuanom. Obrempon na kwaku ampoma ena fe triple eman ejapia
apamdada eleja abobare siatica. Abusia yada se ye free samna se ede amao na Ghana said ye yawi atadwe na ya minimum nsuo ehu said ye emu datie nie ene de wo bia ebo na furu su hire nyasam ketwa kane no na eye entiase apam weda ye ne United Nations wanom entamo no said ye na etie no na emu adepa na upiemu ewo United States ya na kane no ansa na ubenya visa ede atu kwan afiri wo mayim na ye mfinhia no polipoli nom enti no wokwa na eja watumi adada wo hu bia mfinhia nom no se uba na mfinhia nom so yi a any moment bia wa ankasa wo hu beso akwankro no wutimi sa kopiem wo hokwedi udwuma na obi nim de akwate baira ho mamu ama baila ntumi amu akese ye da sode ya afiya mu o yesi Donald Trump sa wateso walemete yen walemete yesan a abosume pole tre na chase abosume yensa na no abosume miyensa na kura ne sade oye no na chase eye baako pe eno no kwo ni asesa na abosume baako mienu achiri na miyensa na so kura na ba eye one pe once entry wutimi san ko biu na no ana Ghana de hye ne yesi ekwo twadwanim ni ye bompa ye de papa hye nyamesa ni ye bompa ye de papa hye nyamesa sese yi ni Nyankopon ayadom otie Yesu frɛ na enhyemudi a wanom kokokoye ni nyina no oswani a wono ene wo hye amano ne ho sam so ne nyamfo Samuel okugyeto abrakwa North Tom na hye bedwani no ene yi ene wakwatro ede ato ne X account no eso se enkomodi a wanom kodidi ye ene meetings yahodo a wanom koye 88 United Nations wanom panifo nko hyehye ni nyina mu no ene nsam a wamo aka nyina no United States wamo asanso ene yan asanso adi nkasa ho na efa bilateral meeting bia ekwoso na ena no pai wamo panifo a UN panifo wanom so betena mu bie ena wanom san keka ho a nti sesei de yawi atadwe atemu de wanom sanso de 5 years no ede amayen ya sesei Nyankopon ya dom no a private so betu kwan obekọ United States nko ade a first na ye mfinhia no num no a se wo mote so ba abosome miensa no yensa asanso aka ye mfinhia enum a se ne de akoya asamdem Ghana se de ye nyina ya nya ne nte yese empanifo guso a wo mode ne magugu akwamu ebeboa yen ema yetimi eni kitahudie wano a eda ye ne amahodo bi so nso no wanom so atumi asoyemu ebro no nyafo Samuel okugyeto abrakwa etrete ye eto ne X account no no na SOMPA kase ye tete ho ene ya tabiri bia ye de asom we Yetwa SOMPA FM. Your corrals are ensure mako edu enum na hebe ho adwuma na amudi machimu se ekokate sword mechanized bull water ekokate sword kwati esi ole etwa na fruma ewie ye no ye to aso ko fodo senior high aye fodo akrum na nanam trance fodo onso ye koye small town water project no beko afifiem amobia anya bia no ewie ye ko kokrompe onso small town water project onso yakọ kate sword aye ewie ye no ye sign ko kokrompe yakwakoye KG school fe yebesa ye mechanized bull water amon ewie ba salvation school nkoko onso ye ba be KG block mienu a ye no fe sick bay ajanabia ba bia mofra beda eno so be ye mechanized bull water na akosoro na ye standard e pe ewie ye sign with school that complete from the president point of view any education no ye start free KG primary JH teachers quarters.
yɛdi ka aseda kɛseɛ paa na yɛde ma wɔm sɛ ɔmadwen kwa west municipality no ɔmadwen yɛn ho adwempa na ɔmbɛma yɛn nsuo anom san sɛ nsuo ɛna ɛma nkwa nti yɛdɔm ase bebree ɛfiri ehu sɛ ɛnipa bebree wɔ no mu a obɛtumi ayɛ ɛde aboa yɛn ama ayɛ yie na ano a ɔhyehyɛ sanitation ɛbaa ha no ɔno aba ohu dɔm paa na ɛyɛ saa ɔman adwuma no ɔna abo waka wo nsɛm nyinaa yɛda wase abusuani a yɛte yi ɛyɛ wɔn mu a wɔn nso so ɛkɔ obi ɛkɔhunu ni a mpanin bɛyɛ ma wɔn nyinaa ehunu sɛ no korɛ wɔn ani asɔ paa wɔn nso ɛbɔ ohyire ɛde ma mpanimfoɔ sɛ ne wɔn ayɛ no ɛkɔ yie paa ɛneɛ yɛnya firi afa hɔ kwati esi ne n'afa ma yɛnkɔ bono no nso mede wura na henkuro na maslog adwumakuo no panin a wɔno na ɛda besia ma ɛho bɛkyerɛ credit manager wɔno na ɛkasa yi wɔbapa Salamatu Adams ɛno wɔ se maslog adwumakuo no ɛkama yɛ sɛ wɔn ma ɛdede ka na yɛ kadebo sɛ ɛbɛyɛ paa na wɔn bɛtua ama wɔn ho ayɛ wɔn den na afoforo nso ɛpɛ bi anya bi ɛde adaadaa so ama wɔn ho hia ase atuo no saafo na bɔ memfi taduku nanso ne nyinaa no wɔbapa are na kɛntɛn wɔno ɛna wɔyɛ penimpa a otua wɔn ano sɛ kwankyerɛfo ɛwɔ mantanum wɔn ani abere sɛ ɛnya de a wɔn bɛtena ase ama saa aka yi afa wɔn nomum na emma no a wɔn pelos no edi ayɛ wɔn kue adwuma no wɔn nyinaa in fact sɛne wɔn kana ma meri aho paa na kyerɛ sɛ utimu sɛ lady a ɔse ɔwɔ 25 acre of land a ɔdua aburo ne adeade na ɔpelo na onya ɔse wakɔ banks bebree a onya ɛna yɛ mekyerɛ sɛ deɛ maslok na yɛndim no ebia na tete no yɛn pursue emma na agenda ne this time around the maslok no with the reset agenda sɛbi president edi ato n'ani so na CEO nso pɛ sɛ ɔboa no ma ɔmaba mu mpu the unit is there to support them to grow their businesses enti ɔmo nka ɔmo akoma nto ɔmo yɛ me make ne sɛ I think sɛ mmra so sɛ yɛn nyinaa yɛbɛka yɛn ho abu mu asɛmma me personally me wɔ me NGO a basically no nea me yɛ ne sɛ mma yi edie no yɛyɛ kɔ so ɛbɔ ho daro nti this time round no yɛyɛ bibi sɛ yɛwurawura baabi bia opportunities wa yɛbɛnya ɛde support to emma especially women in agribusiness no ɛne mma a wɔn de wɔn nsa ɛyɛ adeɛ na wɔn di dwa no ɛno ɛyɛ credit manager ɛdema maslog adwumakuo no wɔ bono mantam wɔbapa Salamatu Adams honorable ɛna wɔkasa yɛ na wɔwie wɔ amananso hɔ wɔse wɔn mu a ɛde aka na saafoɔ no sɛ bi wakɔ akɔgye sika no de ayɛ de ade bɛyɛ awie ɛde abɔ ho bra no wayɛ sɛ wuntua ɛnya de a wɔn bɛgyaagya mo saafoɔ no nyinaa wɔn bɛfa wɔn nsanso na waso wɔn pɛɛkyi sɛ de bɛyɛ na wɔn nsa ebetumi aka wɔn sika na afoforo nso a ɛpɛ bi no wɔnom nsa aka bi ɛno ɛyɛ nkɔmɔ a efiri bono mantam baabi asompa 98.9 ɛwɔ no ɛde to a sompa kaseɛ Ebusua ye remu awo na watch ni die nyina mu from Monday ekọ akwakwakwosi Friday na chese dwada ekosi fiada na emu nsam ne yehase afri dwada no ye nyina ye nim se ebra Ghana ye nya ye mfa ahodie a opani a wono odi mu tintin mai pa e ma Ghana ye nya ye mfa ahodie kura afri broni fita broni kwakwa ma chen ensam doctor osaje fo kwame nkonoma na panifo eye na kire se afi bia no yedi na woda edema nti nyakopon ya adom a yewra mu e wo September bosumi mu ne da to so aduonu e ba ko na afi mu no aya afi bia mu no yedi no na ebra ne beso no panifo hyase se ye ka kai no e ka ne hunsam ya nkwada wo mpeso wo kwakwa amenkroma muzulium e kwhwe ho sade ye ho e fefa ene wanu mu agya mpeso wo ko nzulezo e kwhwe sade ye ne kuromu ete bire na no mu tu kwan no opani a wo no ofiri mu e wo NDC amanyokuo mu ene ye wo ye team communication team member pa kese pa oru adalali sewepo wono so ekasa ye enano dwada no e kire mu se e kamia ye se MPP amanyoko no ehirado rado wo mu de sebio asede Dr. Kwame Nkrumah Sadifo ye nyina no wo mu hu papa bia wo ye de boa wo man naso no bibi kakre bi atria wono mu enchen de eno de wo mu kai enti no se braso se MPP amanyoko no mehu so Sadifo Dr. Kwame Nkrumah wono ena boa Ghana ema Ghana enya fa hodie. Over the year, when you hear most of the stalwarts within the when they make comments, when they make statements relative to Dr. Kwame Nkrumah,
at a point, they create an impression to people that he was a dictator. They create an impression to people that this was a man who didn't believe in democracy. But the fact of the matter, we have also read about a story where several attempts were made on the lives of Dr. Kwame Nkrumah. We have read several articles where there was a deliberate orchestration, right, to kill Dr. Kwame Nkrumah. And obviously, any leader, any president, any leader of a country, where it's obvious that your opponents were making everything possible to eliminate you, there are certain measures you put in place to address that. And I'm saying that if for nothing at all, I know how many times driving to the Volta region I've used the Tema motorway. These are the solid achievements. We can make numerous reference with projects, right, of Dr. Kwame Nkrumah that has outlived the man Dr. Kwame Nkrumah. So you see, arguments about, people should be included as far as the Founders Day, we should not make it apostrophe S, we should make it Founders Day and whatever. It's neither here nor there. Let's accept the fact that this is a man who stands tall. Orua Delali Sewekpo wono oye communication team member ewo NDC amanyu konemu ena no dwada no ena de sansemi etuja na no dwada no wakasa wie ye pe ena pani ba ko a ono nso na wakasa ede ma aban a etwa mu mampani akufu ado amamre mu no eye yewra paragraph buache dankwa wasanso ye obenfo Dr. Kanede ne ho waka ono nso de bitu so na osenye no kure Dr. Kwame Nkrumah wono nko a wantanya no nko a netimi ebo amanga na wo kire se paragraph buache dankwa na ka sei wasi eye nipa hodo bi na ka won ho bom na Dr. Kwame Nkrumah kra won kwafa no ede ne ba ya obetu ya won ano ene om nyina de kwaje fa hodie mu oman no empo ye kampo a yese the big six na asem we nyina no ya na ne kwafare ba no akoye Dr. Kwame Nkrumah birthday ena afa Founders Day se ne ho achigehie no e ba ye no a ene no so de to so se na no dwoda na ya Kwame Nkrumah birthday ya afofida no ene wo ka bi ya to se ba akofo nsentimi nkata nyame ani eno nti ya won mo e ka ho no ye mo mu nyina so ebi no mo so ye bi pa. I would have ordinarily thought that it would have been good to either decide as a nation that we are celebrating the first president of Ghana, not the founder, because we don't have a founder in the truest sense of it, because we are aware that there was a struggle for independence and it took people from the east, the west, the south and the north to come together for us to be able to have the independence that we have. And also, when you have an independence, you go through an election, which was the election of 1957, and CPP won that election. And so Dr. Kwame Nkrumah became the first president after independence. And so I would have wished that going forward, we rethink the day and rename it to be the first president of Ghana's Day celebration. Dr. Kwame Nkrumah's dream is not just a dream that everyone must follow. I believe that the blueprint of Ghana had clearly been laid out. If you look at some of the historical antecedents, you can clearly see that the blueprints of Ghana has been followed. Obinfo paragraph buache dankwa ya kane no no wakasa adema NPP anase MPP amamuo one mo kasa mafo ne baako eno wakasa sa Kwame Nkrumah de wo beye bi nanso nyono nko a ena yeye enkomoi aya de tro no Monday o landi na joda no ena edombe nso na wo mo ni abrese galamse kon no eyese yesesi a stop galamse now na wo mo ye kire na ye kire num na on de beto so se empanimfo bi wo man mu a ye kan galamse na wo mo ne bo ho kapa ema wo mo ewura asase ase no kura kokotuo enso ye cheche ya ne ya che wo mo wo ho furu ban se futukokoni no na de wo bo ho ka de ye yiye niam na wo sheda ebubo odin se Sarfo no ye mamra nche won. He is not bigger than this nation. No single individual is bigger than this nation. He was a former president by our vote. We voted him into power. We voted him to occupy that highly exalted seat. He's a former president, but he will go down in history as the worst president in the history of humanity. A human rights champion. Under his tenure, citizens were arrested on a holy Sunday. He is a human rights lawyer. In this country, we decided to shield the criminals. So-called, we give them titles. They destroy our livelihood, and we clap for them. We cannot say it as it is. We have a cathedral hall of $97 million hanging in there. $97 million can be used to build a better hospital to treat those who have been affected with galamsey, with kidney problems. So we are calling on Mr. President, just as when he was in opposition, he was championing for state of emergency. I saw a video of Emmanuel Kofi Boa championing state of emergency, same as Sam George. We also champion the same thing. They should declare state of emergency in all galamsey mining sites, revoke every small-scale mining license that were issued as far back as 15 years ago. They should all be abolished.
eno mabunu bi anagana fo no wo mani abresa galamsey kon no wo se yejaye ne yejaye a dodo na de wo mani ahya aban a wote hwe so nanso ade ne hyase a hyase fira bandada no so nti ye chi a wo mo na yesi ye chi wo Abusia Yeremu ewo enano Tuesday ebenadamu ensemu na ebenadano nsemba kwa no so di ahimpa ewo afidie kase so eye kukurantumi epoye emantemu na weekend no ai mabuna wanom ewo kukurantumi ebufu yi a wanom etype ya kokwa ne so de ya adwena anya adwuma wanom kopie mu okukurantumi post station ya wanom kwatwe emunuoma nyina gu montene etwaja editumu adan ya wamusi posifu a wanom ewa kukurantumi eche abrantie bia wode bright ken adodo na abone mrane D-ball ese D-ball wanom se wrong entry and stealing bi ekwa wiase ye wamo bro no a na ya allegedly wanom bro no ekwa wiase no wati nananom esedo enumu na emrahye badwani a wono owa esomade hye a wanom ewo eye ebuakwa not abato empesua so nana yaw ampel kwame adofrempon wakasa ye kire mu se posi adwumakuo ni nananom atena konwa wanom wampotamo no woma komutama bom womo ni mabunu na kasa entia na no brada no na bibia edida kwan mu. I expect the police to be circumspect in their future communication. And as we speak, everybody is okay. Kukurantumi is calm. Business is returning to normal. I have asked the youth to calm down. I explained to them that in Ghana and in Kukurantumi, for that matter, rule of law must work. And so we are patiently awaiting the police to conduct investigations. The only problem they have is that they are a bit skeptical about the police investigating themselves. But I have assured them that I've been convinced with the regional command, the meeting I had with them, the investigation is going to be thorough, and at the end of the day, justice will prevail. Ebuwa kwa not abatu ampesua somra shebedwani nana yaw ampel kwame adofrempon ne enena no brada no woni sompa kase edi nkomo na no brada no NPP wasunu kokuro kwa amanyuko no wonu converting se wonu mo a womo pe flag bearer ana se Frank akura di bre no e de ama amanyuko no e na womo kototo wan no na abetifi mra shebedwani na wono so gina mo bi onwafo Dr. Brand your champion na wo wie verting ne pe enu ejina simpie ni apaso na so mpafo omra na menka asem nkyere mo monka nkyere Ghana fo nyina titu ni MP fo asa afi ni ye beto short no pa sei afi no ma ye verting no awie wo mo awie ndi kwanu mu atene ni opponent fo no a wo mo beso mo nyina esi akan no wo mo hwe bibia ni mo mfiri ho na enwum eda ya net ni bura no. There have been a few jobs. I think there will be a couple more. We are embarking on a campaign. I mean, I will be hit. Others will be hit. It's part of the campaign. It's normal in our politics, except that wisdom must be applied for you to know the line beyond which you are infuriating somebody. That will make unity post-election difficult. But regular jabs of pecking people's faces, I mean, those ones will happen. We just have to make sure that we don't poke the eyes, and that will become a problem. Abusia nipa ya tene kan aye onimnyamfo Dr. Brand your champion abetifi mra che odwani akane no ya so afọ ohwe awroko chanso e wo mayi mo ene tene nka no ene ma memfa nko enya so tuom na no benada no na Dr. Dixon Adumakun Kisi wona emra shebedwani edema adehye wo enya so tuom no wo be chese said the Ghana Water Company for pese wormoto ensuo buomu 281% na chese sondodo na no nso kura water no water de agu Ghana foko mu adan a wo se gadamse ntira ama ensuo dodo na ya tache won be dada nso no kasusuro no wo se galamse hunti na wo moto ensuo buomu a and a good board for no was a woman to yes answer. Gadam say, go do no, woman net on a I also think that it is not necessarily the state of emergency. Let's go after those financing Galamsey. I mean, that doesn't need a state of emergency. I mean, I'm wondering, the way they are sophisticated, me sitting in my small corner know that if I trace the campaign in a local environment, I can match him straight to the house he comes to in Accra. You don't need a lot of CID training. If they truly want to do it, they can match. And even there are about 10 campaigns in this country. I'll be surprised if the BNI supposedly doesn't know them. I mean, let me state that, for instance, admittedly, our own chairman is known for one or two reasons and is being investigated. Are we telling all Ghanaians that he's the only person? Adeshe wo nya so tum wo mra se bedwani Dr. Dixon
adoma kukusi kane no wona ye mrase bedwane edema wonom wono ene kasa yi se ye wo ba bi gi sika ne dia ene good board for ho ene ese ye gino na ye de edanda so Ebusia ye remu ewo wukwadamu ensemu broni ebeka se Wednesday emema ne so mu na maka ne French de no e de akyeremo na ena no wukwada no so ena dom kuma wanom ewo mrahye bedwafie wo so ede nsem bi epie montene asompa ya true bi edema no ne nyina efa entiasia pam bi a eye United States of America ene Ghana wanom ekọ benkrom na ne nyina efa se enkofo bi a ye deport wanom from United States a wanom befa Ghana ema Ghana ye je wanom ewi ase o mampani kura ka se aha ena ye hwe ya ma wanom braso nya ye sanso di bi ko wanom nchi bia ya wanom fi na wanom nyina ya Africa fo no na wei ena edom kuma no ekire mu sei sebio sa entiasia pam no kura na ansa nanka bibia bekọ yie no e wose eba emrahye bedwafie ema foreign affairs ministry no anasa committee no etena so na wanom hwehwemu na se entimi ankosa pade a wom so mu enye yi wo pani a wono oye ranking member ewo emrahye bedwafie foreign affairs committee no so odanyafo Samuel Abujinapo wone sompa kase ukwada ne dinkomo yi Shebia yaban ene America mayaban akoye no kire se ye chi bibini bia wa America se bibini no nkrata odenti manim no enye papa ye yine free manim a Ghana ban agye atum se ye bedio na asema ye ka nyina ne se wo hwe Ghana ye mra pon article 75 kire Ghana ban ni amanone aban foforo bi ekoye nhyehyɛ bia eye se Ghana ban edi sa hyehyɛ no ebeto mrase bedwa na mrase bedwa fo ye mpensim mu na ye to say nhyehyɛ na aban na koye no eye nhyehyɛ a ebeboa ye man no anase nhyehyɛ emboa ye man na ne ya omampanyi Mahama aban asa koye nhyehyɛ kire bini bia mo de ne beba hanom sa nhyehyɛ ne yemfa ba parliament ene yesra aban ni say ebehia sa aban ne de beba parliament na yedi emra no so enti no openi okasa ye eye openi a wono oye ranking member ewo committee a wanom ehye amanone ho nsam so onanyafo Samuel Abujinapo nanu kwada no eno ne sompa kase edi nkomo yi na nanu kwada no na French fo no ka no makredi no na sabra no na director general edema CID we Criminal Investigation Department of the Ghana Police Service mame COP Lydia Yako Donko na wane santrofo bonkomo na wo hyeda pa to safre sompafo ene wo kire se yenka asem wei se mpreduasa akronfo awronfo a wo mo ato mo agu Ghana ha titiri pa mantam num bia wo su se wo mo de esika kora bia hodo ena wo mo takretakre won no wo to kokko e de ama won se COP we kora de wono ye IGP Dr. Christian Tatayohuno wasi ye from say ne omo ye no eye notorious eye ade a eye nation records eno nti wo mu nyina wo betu am so sa na mantam ahodo ni bitisa Ashanti region ene Ashanti mantam ahafo ka ho afa atoya mantam mfimfini na afa so epoye mantam mu sa mantam no mi rural banks ahodo bi ho wo mu atu am so sa pa ni nyina mu no CID fo so wo na mase ya wo prote a na o masane wo prote a na o masane wo gina CPN ya paso ne so mpaka se bonkomo no say no oditu bia. As always, we call on all our stakeholders and the general public to continue to support the police, report suspicious activities, and share credible information with the police. To the criminals out there, always remember that you may run and hide, but we will surely get you arrested to face the full rigors of the law. We are coming for you. I thank you for your attention. Mami COP Lydia Yako Danko. One year Director General at the Criminal Investigation Department of the Ghana Police Service. One year attending Kane. Ene ukweda muani yejina no na nanu ukweda ewo for God and country so bra na Professor Kwamla Abochiti agwemu no kane chiniyama nyoku chorofo edema bunu East Mantan no owura Samsudi Ali Mohammed wo ba paso na wo mu di nkomo efa IGP sade wosi echichechi bi mu ne wosi abronya kura IGP chi no wodwene ho ono Samsudi wonte ase ne ne kwansa nke chi no de ne ko posi kukumukura na yokofu aboboa no na owie san bekasa esan se wonu de hu sa abronye no yare no yade enti nka wo mo chi nui ba bia nka se de ne kopa ya nkafo na doctor bone panie
na fe wo yi nduro ma no number kwa no pa number kwa wia number kwa nwumre wonya no mo wia obon se din wote ho se tobi esi store mu nya de obekasa nanso wanya ne senti no se tie bia abronya fe kura na obetoto ayampia na GP enya adwen se wachi abronye efise obi a woye intellectually disability wochira yemfa no nkoto bas yekohwehwe na adwum enti de o maye abronye me pese wo twere to ho se omuyi no firi ho ade obeye na be chen de waye efise o ma nso anu kwan de wo se nka omoye ebra no ase no se omofa na nkomo de na akọ ankafo na ya wono pane ye wono pane bia na ya ma no nduro no mba kwa no fa no mba kwa nwure no mba kwa no pa no mba kwa nwure oba bibia be di ne mo se wo chene de na akoto bas no ade na ha no wanya ho adwuma na wanya ho adwuma so a de woye no obeye mo ndi so omo pese omo temu abronya omo hwehwe sebi na adwum ansa na de wo bia omo timaye afa no Orali Muhammad Samsri wono na kane na woye chiniye amanyoko no bono East Mantan no trotropfo wono ene kasa forgotten country so ene wo kan sa asemi wasugusu a wotie no sia bremo kase e wasompa wo hani sia chipo enum kase fidie so 106.5 na channel so se ye wie enensem no na watwene mu die ni nyina no ene ye bɔ ne tofa ede asom wo no wo nsem foforo mu no ena no ya wada no mu nsem ene adri ni nyina efa memorandum of understanding MOU ya empanifo ese wanom ene eye United States wanom akwanti asiapam se obi eye ebibremu haba na obepiemu ho anaso obepiemu ewo eye United States of America ho na bibinti ye deporteni a Ghana ye bagini empanifo pina no amukasa na enkane no woswani a na wono no hwe epoye mantam no ano eye ononyafo set e champon wono so akasa kire mu se kamia ye se omampani His Excellency Yewra John Dramani Mahama wasise bisabio se die enkane first office and on the first time no waba ya na gate more 2 ehun sam eba ye kwa wiase nanka ne ho eya ya adehye ni bia hye no asesebio wanfa anya adehyeade na ye no ane sa na me asesei wasanso akwakwa kosan enti ase apam foforo sese nanka enim sa gate more 2 firi ho ne de enka enim ane yakọ na se de wasan akọ na chie akwakwa fa bibi foforo yi onyonya for said a champon ensemni. I think that this shouldn't have been a matter that we have to revisit because we had gone through this system before. My whole concern about this conversation is about our governance and international relations practice. And so if in times past we had a similar situation and people felt we didn't execute the international relations adequately and took matters for interpretation, I mean, I was hoping history will guide us so that if it is brought before us, we just get ourselves around the practice smoothly. Back in the day when we were in Parliament, and then we had to do, and so we had an enhanced cooperation agreement, which had started under President John Dramani Mahama. And then during President Akufo-Addo's time, it came up, but some members of the minority at the time were up in arms that why were we doing all that we're doing? You see, this is a matter of concern, state. Ora set a chapo and some no answer while we are here and was a Guantanamo Bay ya your friend get more to ye. One of the woman himself catch with the dada and to say na and this yaman ko and your penny a yes one of us so sign for Frono was it a very, very disappointing. And once you are in the executive, you are supposed to execute those actions for and on behalf of the Republic. And then we have been guided by history of the Guantanamo Bay. So I was hoping that we'll just be guided by history and then we do the right thing. Now you have absolute majority. And what should stop you from just getting people to know for this? So when it happens like this, there may not be any, wrongdoing, but the procedure, you understand processes and procedure. The procedure by which the outcome is communicated, people may have issues with. Because if we don't go through the proper process, that's why I said this is a governance and international relations one. So I hope that government will do much better in the future. It is becoming concerned by members because it happened on my senior brother John's first term, and then we are experiencing a similar thing in the second term. When it goes on and on and on, it's as if we are not learning anything as a country, and that is my only pain.
Enkane suani anu wono netua epoye mantam no ano onenya for set a champon nanu yawada no eno de sansemi etuja na epoye mantam ho no a nanu yawada na sembisi ye wo ho na yete se MPP mu no emrasebejafo ya wo mo ye makomako edunum wono mo aturo wo mo tawro ene wo mo support nyina de akoma Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia ama wo mo ko epoye mantam a MPC ho no ye 23 ene mu 15 wọ́n so ampe Dr. Bawumia akasen akanwotwe nwotwe na aka no wọ́n de obi ankasa aye eno na saa nwotwe mu mpo no ba ko wọ́n mu yonum nyamfo Dr. Brown ya champon abetifi mrase bejani wọ́n so kuro ya igina mu se MPP mu no wọ́n nto abama no no mekura frank anu bie na no no na machi ase e we pue mantam ho no a eno wode tudwa no ache se he na ohe pue mantam a delegate ho no wọ́n ye be se mpemaduonu 20,000 eno wọ́n wo ho na say MPC makomako 15 one so do am support e de akwa Dr. Mahmoud Bawumia I mean for the way et say na ato boabo so na ta so no enkotwo na wo ka kire won say enye MPC no e na ekwa ya adwuma no na emom eye one mu a 20,000 no one mu e na e ba ba ya adwuma no eno nti Dr. Brown ya champon on delegates one mu and was kire say one na be kwa akoto aba no e de ama na emom nya MPC makomako 15 na waka ni say 20,000 delegates and the 12 hours. And then I'm going to 15. And then I'm going to now. But also we 15 and every. Say, I'm FIMA, Chelsea, and so I'm almost support to we people down in the top 15. 1-5. So also support you from. I could not be any more by your press conference. Now, I want to say, who is the only now, or do one year. So, what's happening? And I know what's happening. So, I will never do it. And I'm saying, my taxi, Dr. Bawumia said, oh, na yankoti a wono Dr. Brown champon ena machiase achiase MP so ono so pe Dr. Bawumia ena wase de ye wa ahwe nipa 20,000 ena ekoto aba e wa pue mantam nko a na mu 15 eso mo mpe no a I mean how Dr. Brown champon wona kasa aye no ene chine yamanyoko no penimpa be de akire ya wotwere de ma wo mo ye ewura Mustafa Gbandi no wono nso watete bi de aba ena wo busa se yewura kisi ajaben na dwuma se special prosecutor ne wire na afiri ne ho esan se nche bia na o declare yewura Kenofurata wanted se wo mo abehu na burochire kura nka ye nche no mra na nso asasam na akwakoda eno na yewura Mustafa Gbandi kasa se nka ye na wo bo FBI fo amane ye kura nka sabere wo mo nsa aka no enti wo hunu die ntia paninyi wonya adwene se obeboa ma yensa kan yewura Kenofurata na entansa ye dia bono no waba be yi ne ho ano. Look, if the special prosecutor cannot do Ghana a honor and honor of bringing Kenofurata collaborating with FBI would not come to this country to go and come and take any Ghanaian to the US. Let me tell you, why do you extradite Ghanaians to go and face prosecution over alleged crimes, and you cannot extradite another Ghanaian who have committed crimes in his country and run away? Kenofurata is there and telling people as if government is victimizing him and that he is innocent. Do you think Kenofurata is innocent? Do you think Kenofurata have treated Ghanaians fairly? Yewura Mustafa Gbandi twatwofo abade akire de matwene yamanyoku no eno na ache se wo kasa de kire adeshi ye de wuremo ewo efiada enrada ensemu eye Friday na enra ensemu a eno so eji ahimpa bako eye bia na dwumadie bi kwaso na eno no eye Crossroads Forum ya eno no African Media Bureau for ena organize sa program no one mutonsa efre ni chini achochowro Ghana mampani da Gentle Jack John Ejekum Kofo His Excellency one also na ni onyam kwata adwumadi na chi na okoya no enwode tu dwa se ehu behia pa Pan African Media ye behia big powerhouse eno no ebeboa ama unite continent no na reshape global narrative no na said ye watchire nsemo e wa bra na sompa kase ye te ho no ye twi bigu huma so say na tie from outside
Poor Africa so far has tended to be defined from outside. We are seeking our identity. For instance, now we are forming things like AFTA, Continental Free Trade and all that. It tends to be just talk, trading among ourselves on the continent. But then digitalization and mobile technology, they are invading us. You go to any village, every village, we see all these things. We talk platforms. Ghana man penini dada His Excellency Gentle Jack John Ejekum Kufuor enrasem enodi tujay. Na enra National Sports Authority one more than krata bi ba montene so. Ya peni a wono enso ekasa adema busia ni Yate McLean wono so kura na kasa ye. Ni nyina ne se enano busumi ne da ye toso edumienu 12 September. Ewo Bukom Boxing Arena ye ho na boxing bi kwaso akuturukubo. Ena brantie ba kwa your friend say Ernest Akushi dodo na bonamra ne Bahubali ene ne ho ode ne pa wa yere kama na wo kontokwa e wo ho ya wo ne brantie friend say Jacob Dixon ena dia yantam so anya asem kuma abusia adwane e wo Facebook SOMPA 106.5 FM Accra ubehunu Bahubali nimfoni ye da so ene wadai ni ti ne kama ene wa yiri bro no in fact wo bebo na no na wo mu boxing no gusu koso na around 8 ena ade ne foye enyamfe na wo lusu ye around 8 ene Jacob vim ne papa afei ye ho asa ne man koye oni do ayasabia funfram Bahubali wato ayanom ewansia do eno na National Sports Authority chess asem we di awreho eno nti boxing related activities nyina woni atwe asensen ama nam so kra Ministry of Youth and Sports won so do wano atum bi na Bahubali abusia pani okasa edema wono ni Yate McLean wo kire se wono so ewo bika Ghana boxing ke ame FIFA dien me no tan ame kwea ke ame yoki alonuko tes ame ekole no na meto ne fiafi ame ko abusia weye ni Yate McLean wono eya abusia kasamafo abusia Bahubali ene na manfo no edinim wadamu ya watu ayanom ewansia do no wono ene kasa edema na no fiada nra eno de tudwa ene fiada no a eyeno da no na eni ni nyina wo do midwam sabre na SOMPA obi baas no na ya bie baas no ho a na ye di enkomo e wo dwom ho na emu no bra Professor Kwabena Abochi etenase no dwomfo no bai tichu ne wo mo nka bomukuo na no na twotwofo a woda wo ma no maame Margaret ayisi ebe chese edwanom sede be na bambo betimi ayire na womo niema a womo gya no ho no wokwa wonsoro nsan kogugjem na sabio akromfo ma mefanti wobesida da se aban nonom sede be na womo eboban e wodwam ho wom betimi aboban bra wonom akọ womo afiafim Asama free 2010 yedi yamayen ruling yamayen judgment ni nyina yedi bim and so still obi foforo fie kira no waba me na me yo hini wodomi me na me yesei na wasisa boys egu cemetery no de wo maba no mo tai edu time bi kra wo mtimi ba your office no ma be wo so eye glass ade ehu boyen and so emra no yakọ high court am yakodi still womo ya ni awom ye nti emra na wo Ghana esisen emra no esisen boys e free abontin abetu agudwanim obi wo ho a owo bibi ohu wo ma na kumetu ni ade nti ye bese ye hu se emra no esisen bi court na wu win no na ya ma judgment a se otimi fa chire edi ewie no anso ho esansa na nyama me Christian ayisi nkuna nam na wabapa Diana do na nso ka ho wonne kasa edema dwamfo no na wobeche se abantu ne nantie mu pa esansa nsuo to a wo mu huna mane e wodwam ho na mom SOMPA obeboy abaso se yen na yaba befo kire na fe yehunu hawa ewo ho Yeda mo asepa se ne matam SOMPA nyina fi mo station ho abadome market ene de maya de pa maye da mo ase ya how ne de dos but se yemfa sensio to a ne nti sensio to a yenya problem ne say gutters ne very shallow nsio ni to a nsio volume e fi from Tantra Hill ebe nyina yen I say ye lowland nti nyina rush from
Yantra begu ye markets no tina most of the time the markets ne flooding no na yenim say with time ye see markets ne maya yes ne raising no eno maame Diana Doona wonne kasa edema dwemfo no na ate se wo kasa abusua ya atwusen na abetwusen so a menkofa posen bia keke empenense ufiti preko na posen amoja ba na se wo posen na wo de aposen tobro so no so a se tie bia be yi fi na wo sen no so na afiri ho nya de amoja beba moja ba na chasesen na apro ya toothpaste ni toothbrush Leicester Company Limited for aye no eno na mekam for de ama wo esanse eno etu kakase enumukuru ni enumukankan eyifiri ho na awia ma ose no aye fita asese kirema enti anwumre wura ba bia to ade na jode 0501 619 588 wo ma homa no eno na wono mo eye screening na ehwemu no Dr. Sisters mutimi ebie ni kire se wo de ne malaria no dodo na ekọ time nuru no na wo magege ene se wo gi bi kura no wo san so atobi aka ho time heba mixture eye duru a wonu mato wuntumi ne die no ene bebo apa honam ya waduro no afi wawie na watu malaria ase no ya bo ho ban wonkomwa no menya ahoden nonom time heba mixture faka ho eba ne sade te se de wakumo wo no watwa ne ti de aka eye homa 0244417669 wo ma homa no na time no eye ti enwi enra se wetimi tie yen na se na ugusu tie yen na timi hwe yen na so ugusu hwe yen e wo Facebook ne so a na cha se fidie no ade hwe yen no okwaji bi e wo Electroland Ghana Limited won mo akache e ho e na abetimi akwagina bibia atumi aye fine wo mo na e ba na home appliances papa ne bia wo mo to ne papa e ma ne timi koyie pa e ba ne TV air condition fridge washing machine kettle rice cooker microwave blender afi radio set kura no e ho na abenya bie papa no bie ya se unya bi na ope na bibia atimi aye fine ya warranty kase sanda ho na abenya discount a Electroland Ghana Limited wo mato mo agum Ghana ha ba bia me pa cho theater chima ye wo kumase kwan ne so ye ba kumase so die ene odu kumase so die a Castle Junction and Tech Junction ho so ye butu ho enkran ha Adenta barrier ye wo ho afi down so run about industrial area ye ne me complex die nim hwe na fesu nya ne mankasim Cape Coast crowd ne tamare ne nkwado nyina so ya je ho apete ya yeso manfo sompa me pa cho je numbers ne bia na wo pese ohun krabata ne ben wo na so beto die free ho a 0245 949495 0245949495 na bibia atumi ai fine medimafo ba center so da roma Dr. Time da so what they ayara saba pa the time want to so no eno no so the tie echi kama makase yi e call square na bibia atumi ai fine say ya nwodwe stroke afi uchepe usisi ukotoje na ya ba bia ya diabetes afi ba ma prostate ho ha no hypertension kidney failure awo na ma wa awade mu amanfo bo sujetri me pa cho ba ne ba ma mu nyina mo nko ya de bia age adwa ya age akentanya tena so aka na to so kama e wo ni padua no mu no wo kope wo the time beto so na fi yi sa ya de ne de fi so de ama wo typhoid malaria nya otu ase me pa cho ye wo poku ase mayira e won kran ha ya na afi so abu akwa agogo enu ye kumase no ye ne aban school ho ne de anim hwaje numbers no Dr. Edu fi say bibi kiri waje na person ne bank mumpo ya friend home service nyina wo ye 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 one mother romenti mayana ne ho simamra ye ba kase ne nto aso amano ne de gba ye na watwi mu nyina no ye boso nyina de amawo medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi chimisi enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu kretrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588
Lester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abedwa so abeboy. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. Anu e wonti ye passengers egumi kai mu yi. E ho na dodo na ekro. Eni sa Accra ne bote we demo. Anu ye demo ampa. De se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Edujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no aye more. Oh, me se minim wife ye kopa wo. Wanye ye 1 cedi. Nyi se ne beto mu ansa na ye tues ka no. Me so me connection na encheda nkoye na esakakra. Ti se wa page mu amahodiam bam. Connection ne mu de we. Wa wo de ba de kro. Wa ba do kro, ba do kro ye ka stroke nso de. Wa fa no small. Chese agidi wa wuo ne de asie no. Yare bia etatia e wa Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say omo agogo opposite government school no. Ena nkra so obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. For doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Obiari hia emwasron kubia epemani ni opepa aye de chenja onga mama sano boafo FDA aji edwedie yin krato yaso sano boafo TV Emma Aketiapa. Abusia Emma Aketiapa yadamu ase yetwa ensem no eso ewo ensem foforo mu na yenkopie mu ewo obi Emma sumu nsem a ehyaase adwada no a ebesi enrada na amanone nsem no ensemu bi a eno so edi ahimpa ewo Nigeria memo empanifo a wonom ebutu eye Nigeria memo state bako a eno no edi Bauchi state wonom echiremu se upiemu ewo North East Nigeria Kwarala yadie ya na se ayemtuo yadie empanifo chiremu se amane homne so ye pa ewo North East ya no ewo Nigeria wonom chiremu se enipa mako aduonum enwotwe 58 ena enka yadie ya na se ayemtuo yadie wonom eti nananom ewo ensiedo na Bauchi state no ena opani kase a wono wakasa ye deputy governor Awa Mohammed Jatau wono okasa ya wo chiremu se de wo mu arekodi e wo Bauchi state nkoam eye nipa bese 258 new cases kura afei no manya na de wonu ahusemu aya den eye 58 na wo chirechiremu no ene wo sei ni de upiemu e wo Nigeria mu a wonu ahwehwemu ahu se sa yade yi eye ayemtuo yade yi enya adehye pa no de wo mu suspect pa eye 11,000 na wonu a sebio wamo eti nananom ensiedon so eye 400 na chese wukani nyina ebomu a eno no na state bia no na a record ne dia Bauchi state no emu nipa 250 na wonum kiremu se wonom so enya foforo kra wukani nyina bomu a 58 na wonum so eti nananom siedo eyare hosem a na no eye na wotwe nimu nyina no so na ensem we so trend a eye amano ne nsem Nigeria na wa monone nsem no mu ana wotwe mu nso America mampani Donald Kwaku Trump wafa Trump no wono so kwakasa ye ewo United Nations wo mo General Assembly na se eno no ade tuja se wono entokwa aman mo ntam ntokwa nko a makomako nson wo ba ye na nsape watimi aboa ama wom nyina agya ntokwa ne ko na ntokwa no eye Israel ni Iran wo mo ntam ntokwa Pakistan ni India wamo majai Rwanda ni DR Congo wamo majai Thailand ni Cambodia Armenia ni Azerbaijan Egypt ni Ethiopia ena fei Serbia eni Kosovo wamo nyina agya ntokwa no na wode nsem sei ena tuudwa
Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. Donald Trump, America mampani, nene yati. Ene America mampani Donald Trump krona ono ne ho ni gina na unemu se de nti a wo kasa we nyina no se owura Brazil man mu a mampani ndada Bolsonaro wo mo de ne kwa kwato afiase mfinhia do nu nson na PM pani a wo tena agwamu wo Brazil Supreme Court ho no Justice Alexandre de Moraes na papai ne yire ne wono ne nabusua say US pa wo se visa nya de ebe ma wo mo ntena Brazil hwa na se obedi wo mo mpabura wadi esansa kwan ya wo fa so na wo de mampani dada ekokoto afiase afi pani a wono nso kura akokotro after judgment no Sarfo ni nyina abusua Trump se visa lalai wo mo ntena Brazil mo bi ensi America na manonimu semua na yeda swejina enkane omampani French mampani Ora Nicolas Sarkozy wono so kwato ekwa asetena wanom ejeli no finhia no makomako nom ne nyina efa ebra na 2007 woye omampani ni ewo France memo ya wonom ese ensembi ene sikasembi for ye ewo Libya ene eye Gaddafi ehu ensemu na ebobomo na mpanimfo se wonmu hwehwemu akon se owura yi odifo enti na wose court ekwa asetena no Paris court wanum kwa asetena no wanum tini ekwato adabampunachi enti ni finhia parpali nom na eye France president Nicolas Sarkozy woko na wane aban akwakoko ahye empanimfo akiremu se ni finhia aduoson na wowo mu sese enti sese na woko 5 years no ba net se wonya 75 no so ye nsemu a eye amano ne nsemu a no so trending na wotwe mu epa na watwi mu ni ayedi wie no kra no enura mpoa ewo enura dumienu kase no so no nya abotre na yebere no ntia na yede tudwa ese kane pani kwanchefo ano oda America wono mo Federal Bureau of Investigation ano FBI ano no wono empanifo ahye se wade nyambransam pa ade ati America man no eno nti we 2 charges bi ene yede abono na yentie sene wokọ juri anim we kura ye 2020 nimu hokura wokọ juri nanim bra na wa mototo na no enkomotwetwe anumu no sene yekoye. Can only speak to my testimony. I stand by what the testimony you summarized that I gave in May of 2017. So your testimony is you've never authorized anyone to leak, and Mr. McCabe, if he says contrary, is not telling the truth. Is that correct? Again, I'm not going to characterize Andy's testimony, but mine is the same today. All right, I'm going to make a final point because my time has expired. Abusia, we yera James Comey, onya Ghana ni Comey ni bia. We America Comey. Ya okopie juri nanim na mpanifo ototo na no afen no amade ho charges mienu e de aya ne komu ene no so ne yegina na kase no yede wasie na mom wonsam a ototo bae no enya de yede bekame yede ho nsam nyina be ma ho Hagia special local foods adamanti na mom a remfisa kase ne free sompa 106.5 FM Accra no ekofa 93.1 Asantemamu Kumase sada ena ayiko 100.9 Asantemamu ha wanonso FB adamfo pa radio France abrochimamu na henkro Paris sana 101.3 eno eye wonuma efa ewo SOMPA doma bonomamu 98.9 ebona henkro sunwane 90.7 wonkransa 106.1 FM ewo Techiman ena Kingdom 106.1 Mankesim wanonso FB 101.1 takwa ana afi www.sompaonline.com ensem nyina ne bedde bom no egu ho Facebook no Hagia special local foods adawromenti ena yede messages no enyina ede brewo na hyenenso se opeduane papa di aye Hagia ho ena abenya bia die ne numbers no eye 024
359-921 0246-359-921 owo hacho atomic nche ho no transition finfin ho ehwa enu ebutu nana ekura mu aboaten edi free ablekuma central wono so ede ne dia ba ewa ha wasi aka mama ba omi a chance foforo wasi it is clear that government now what is say no galamse kon no wa wie ne kon wonti nya hwe na emom sir Dr. Mahmoud ba omi aba wo be wie na bibia atumi aye fine anane kunsu ko okrom wono so ne dia ba wasi Ghana district on SOMPA FM dia no kura fantastic no ose ya ba ko pe wi ase nyina no yanim ne achi obi ani ho nana ya bo a wadi we free shukura e wada nso man ha ya nkran wasi he kasia na ada sa no wasi we dia wo ne asi kira ya de afra wa bia mu kama ya omanfo na wo nyina nso etie bie DJ King Star wono so wa ya live e wa Doma East nkranza e ho no wagina dendenden ya wo hwa yen afei we ye keke wono so di frika so a wase no kra pa kasia no wa bia mu a wo hwa yen live and afei we ye Komensa Pillar 2 wono so wa biem na nchia kasia nkoma ma Safia Mohammed wono so ne de ya wo de aba eno no hye ne nso se Bell Beverages wo mo adaworoma ena afei wo mo de Bell Beverages no wo mo anom de ni nyina bi be ka ye ho ema nra SOMPA OB bus no ye de bus ne bre wo multiple questions so wo be boa yen e ba no windows installation repairs UPVC door installation repairs UPVC ni aluminium afi metal rolling gate burglar proofing and afi so security doors ni windows awdo ni nyina bia wo me ne kama me pa cho ye wo Eastla trade fair chi ho I wo chado je numbers no 0544 066666 0544 066666 na oni yen abo ehon komo na ode no ya be ne kama e de amount promise of other man so wo mo onga ena afi kabe ena wamo de trisco eta ya chire kama ema ye de bre wo onga na ye mama helping hand ena wamo ensa so boafo kama pa etimi boa ema aduane ye fe wamo de beboa ye ema nura ye de SOMPA OB bus no e de ebre wo wamo adawro menti ye de wo si nanso efia ha wamo a ewo fia ha nyina free SOMPA kase ya dem ekosi anim ho wo bia boa ye ema kase no etimi di mu ema etimi besombo kama enuanom ne ye basa Obrempon na kwaku ampoma minimini aba abena bedu adepa kofi enafi triple A mine ejapia apa